apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Fatima, Christmas tree samot in deliver da iti ayan yo itay. Ah? Aywan, Mari Marta. Gimata nga tapno adamot RRT man, di balay may. Pasikat na talaga. Ada ka di ibagbaga, Mari Marta? Ay, kwa, Mare, awan. Awan ti kayat kwa sawan. Kunaklakit din man niya di ibagbaga, Mare. Dapay sa Christmas lights ti ginatang mau, Mare. Wan, planok matlangon nakargaan iti silaw-silaw ti balay kan paraangan may. Tapno mayat mo't abuy-buyaan na, Mare. Umadani ngaminan ti Paskwakat. Apaw, mayat ti napanunot mo, Mari Fatima. Sigurado nga aduntaw ti umapalken ka. Magusto man ti Christmas tree ti kaaruba tayo, Mari Marta. Mayat abuy-buyaan, Mare. Ay, Sigurado ang nangina dahita. Kitaam kasla jay Christmas tree jay munisipyo, Mare. Manumula ang ti kasta a dekorasyon ngay, Mare. Anya ti ko na, Mari Marta? Manumula ang ti kasta a Christmas tree ngay. Gumatang akto iti dakdakkel ngam ti dayta, Mare. Anya? Ay, agraman Christmas lights, Mare. Gumatang akto, mate. Sudala ang aya, ti kabailan na ti gumatang iti kasta. No way! Adakon, Marta bakay. Ay, adto'y ti tsinelas mo, berting lakay. Ay, nawaw. Ada ka di masapol mo bakay. Ay, awang mo kiti lakay. Kalat mo, ita sweet ka kanyak. Ibagamkit din, no ada masapol mo bakay. Ay, kwa nga men lakay. Diritswan Kasapulak ti kwarta. Nagsweldo kayo kadahin lakay. Uy, manulang matisuldo kita. Nabawasan, adumat ti cash advance ko. Ay, lakay, ikanak man nga ron. Pangusarami ti kwarta daw-dawata maya. Madalang ti kayat ko agatangon lakay. Anya mananday ta? Basta, jak pa'y ibagbaga ita. Makitam tulatan Itad ko langan ti sweldo kan ka bakit. Si Kante makamo amang budget. Agpasentro kan samet, Mari Marta. Iyon, Mari Susan. Adaman ti mapan ko gatangan. Anya day tangay, Mare. Mapanak gumatang iti Christmas tree. Kan silaw-silaw tapno adamot RRT ti balay may, Mare. Imbag ka tada budget mo para iti kakasta abanag, Mare. Ay, syempre, Mare. Kasusweldo lang nilakay ko. Kasusweldo mat nilakay ko. Inbayad mi iti utang mi. Tamapan kuntuman kita ante Christmas tree no sa anak to abisi. Ay, Mari Susan. Umay kan tulat ta ije balay. Takitaem no anya ti kapipintasan ti Christmas tree na kada kami ken ni Fatima. Day talang gayam, Mare. Kan nakita ko ti Christmas tree ni Fatima. Taylaang Christmas tree kan silaw-silaw yo ti jakpay nakita, Mare. Ay, mas daw kan tukit di ano makita, Mare. Siguradwa ka may mayat kan mas
benga ti Christmas tree me. Ngam ti Christmas tree dayjay a Fatima, maray. Ay dawaw, agasem manday ta a dekorasyon ti balayaw, Marta anak ko. Anya ti makunayo nanang, mayat ka di matlaang, ah. Na-over-decorate mo. Nasobraan ti design mo, anak ko. Ay, mayat to ti buyan na dayta, no rabi nanang. Aldaw pa'y laang ngamin, isuasaan nyo ang makita ti pintas na. Ginatagbo ka di, dagita dekorasyon, anak ko. Wala nang, ay, nakangingina dagita. Ay, dadi, kalata human gimat gatang. Ay, sana mabalen nga awan ti dekorasyon ti balay minanang. O, kitain nyo man, nagiti ka aruba may. Winangam, sayang ti kwarta. Sapay ko nam, anak ang gingina dagita. Okay lang, nanang. Tinapatag. Adamo ti Christmas tree kan silaw-silaw ti paraangan kan balay may. Anyat na pasamak di ti balay. At dapay Christmas lights na. Anyang iti makunam lakay. Mayat ka di mutlaan. Anyat na pampanunot mon bakit. Ay, syempre, no kabailan dagiti ka aruba ay kabailan tayo mutlakay. Gaya, ikanak man iti isang aribo bakit. Ay nawaw. Ay, awanan ti kwarta talakay. Anya, kasano nga awan, kat kayaw awat ko lang ti sweldo kan ka. Awan nga rudin lakay. Gimatangak ngamin iti Christmas tree kan Christmas lights. No kasta, isugayam tayo kunam apang usaram iti kwarta daw dawatem kanyak. Wan lakay. Anya kalakit din ay bakit. Okay lang kan katimabisinat, basta da Christmas tree tayo. Saan tapaya nakagatang iti bagas, ngam inibus mumut kaya man ta kakaisuna kwartata. Agasam manday ta a dekorasyon nyo, Mari Marta? Ay, anya nga iti makuna, Mari Fatima. Nabongbong gamit tan ngam iti dekorasyon may, Maray. Ay, madlaw mo't ngamin, Maray. Nagadupay ti Christmas lights mo, Maray. Agraman po ti papaya, ada Christmas lights na. Saan lang nga day tamaray? Ah, agraman jay puon ti kalamansi ijay likod kat kinarga at matlaan ti Christmas lights. Ay, nawaw. Ang sayang ti kuryente, Maray. Ay, saan, Maray? Okay laang, Maray. Nanay. Kapaya, kangkong matisidang paribartay. Kat no kasusildo tayo lang. Kapilitan taginastos mat ni bakit kutiswildok parirunay. Ay nawaw! Anyap nang gigastusan na ya paray. Gimatang iti dekorasyon paray. Sildom gayam tinggatang na iti Christmas tree kan Christmas lights at dekorasyon niya paray. Wan, paray, masurunak nga raw. Basta ginastos na latan. Saan napaimat ni bagbaga kanyak. Namwaklangan ni di naibusan. Ay, at napinta sa Christmas tree yaw, nga mawan mat si dayaw. Nailang araw paray. Makan no kayat mo ti sinigang nga bangos paray. Kada balong kaw. Iso nati pagsangwan tatap no ada pamigsam nga trabaho inton madamdama. Narigat ti mabisinan pari bertay. Wan nga ron pari runay. Ang yaman ak unay ano kasta. Naimbag man, ta nakaumay ka, Mari Susan. Ay, takayat mo ang makitak ti dekorasyon niyo, Mare. Mayat mat gayam, Mare. Abak na ti Christmas decoration ti kaaruba yo. Ay, gyaman na ka, Mare. Kunak tumutkin ka. Mas bongga ti gatangag a Christmas decoration, may. Wan nga rod, Mare. Dagiti silaw-silaw ngay, iti igit ti Christmas tree. Anya nga iti makunam, Mari Susan. Mayat ka di mutlaan? Ay, mayat amin, Mare. Awan ti may bagak. Talaga nalaing kang agpili no may papaniti ka kastabanan. Agyaman ak unay, Mari Susan.
Aywan gayam. Anya ngay matiplano yung inton umaya Christmas, mare. Ah? Saan may pa yan napagsalitaan kan Berting ti maipapan iti day taabanag, mare? Kitain mi pa ya. No, anya ti umanayan ti nabatbati a kwarta may, Mari Susan. Apay, awan ka din tinabate, mare. Basit laangan, mare. Okay lang. Ta makaay-ayo mo't iti mata ti dekorasyon ang ginatang ko para dito'y balay. Iti plano yo inton umaya Pasko, Marta anak ko. Apo, day tangarot ti parikot nanang. Tapay. Manulangan ti nabatbati a kwarta mi nang. Awanan ti budget mi. Awan kaya man ti budget yo. Nga mapay agim matang kapailang iti kakasta dekorasyon. Ketam no masilawan mo't ati muging dagiti lumablabas iti paraangan may nanang. Saan mo't nga men? Apabunggaan ti bakuna Christmas tree, anak ko. Anya nga ita, ada Christmas tree kan Christmas lights yaw. Nga awam makan yaw. Basta, day tamot ti ragragsak ko nanang. Say-sayangam lang ti kwarta nila kay mo, anak ko. Makanlata kuman ti nangigatangam. Masyanak ka ni Pari Berting Susan bakal. Apay metro nila kay. Awan samat ng tinay masasidsidan na. Kasi di namin sangal daw, kangkong, tibalon na. Ay nawaw, apay kanumat. Wala ta, ginastos ni bakit na ti kakaiso na sweldo na. Ingatang ay ti bongga a dekorasyon da. Aywan, malagip ko tinakita a dekorasyon ni Jabalayda. Bongga si ka. Dahil nga road. Bongga ti dekorasyon da. Ngam danda ni awanan makanda. Kasanon, inton Christmas. Di awanan ni gatang na iti pagsasangwan da. Day talaang lakay. Kita ang bakit ha? Di mo tultularan ti kasi niyang aramit ti kumarim. No, di mo kaya ti mabisinan. Ay, wan, amok daytan lakay. Saan amasapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Makitsenda kami kan ni Mari Marta Itaro nila kay. Ay nawaw. Anda nga ta kwartada, bakit? Ang mga anda na diskitar na alakay. Awan da tamo ka. Kangkong to pa iti balon ni Pari Berting iti manungal daw. Mapanaklat ta iti ayan ti kumarik. Tapno awan ti makunana. O sige, sikat ti makam mo. Inalam ka iti listahan, magitigataan. Wan lakay. Adan dito'y bag ko. Ay nawaw. Saan ka diyan? Nagtulagan ta nga agpasentro ta ita, Mari Marta? Apay nga, di ka pala nakasagana. Nalipatam samat. Saan mo't, Mari Susan? Apay nga rod adi ka nakapulos ngay, Mare. Sana ko na matuloy, Mare. Apay, may mayat ija sentro a pagmarkitan, iti pagsasangwan inton Pasko, Mare. Nalaklak atila ako da ijay. Hawan mo laangan kwartak, Mare. Anya? Awanan tanaigatang ko itingingin naan a dekorasyon dito'y balay ti kakaiso na asweldo nila kay ikaw. Adamo na babati ang kurang lapta. Awan pa'y 1,000, Maray. Ha? Kasano nga rudan day tangay? Makaamo di na, Maray. Ano sampay lang ti makitsenda siksika. Ta talaga nga awan ti kwarta kaun, Maray. Kalangan talaga tinakitsenda, bakit? Saan anapan ni Mari Marta? Saan anatuloy lakay? Tapay, Awan ka nun kwarta na. kung nagtumit, pihiman ni Mari Marta. Di lang amin gatgatangan na. Di na pinanunot na once a month lang nagsweldo kami kani Pari Berting. Anya nga tano imbitaran tayo ida dito'y balay no Christmas lakay. Mamalilat tama eh. Ibagakto ka ni Mari Marta no lumabas ak iti ayanda. Sigurado ang maragsakan day dyan no kwa ha. Iso na lang at ang mga imbitaran mo't ida nagitidadakal da. Ay, okay lang. Imbitaran tayo latta ida. Tapno awan makunada.
Anya ti masapul mo, nanang. May kayo, mat. Nadamag ko nga minasan ka na kitsyenda. Di awan pagsasangwan niyaw asa nga pamilya inton Christmas. Sana kayo maamabsog na kita Christmas tree kan Christmas lights. Dahita nga ron ti bidot ko, nanang. Ti kalakaan ko ti ginatang ko a dekorasyon. Tapno nakatipid kami. Agam awanan na ti maaramidan tayo tanalpasan. Umay kayong tulatan ni Jabalay no kwa. Anusan tayo noon niya ti adda. Nakababain launay ti kastoy, nanang. Ay di napatag ka nakaadal ka. Ti dekorasyon kat saan apabungkaan anak ko. Sana masapul nga gastos ka itidakkel para lang iti dekorasyon. No amom asaan mo akabailan. Kanayon ton alaglagi pagday ta apang magbagayo, nanang. Jak man amaw. Nakita klaang ti dekorasyon na Fatima. Gimatangak mo tadagusay. Naimbag kan Fatima tada source of income da ijay. Sika ngay. Wala, nanang. Siya kunti awan trabaho na. Ay di mo saksak ita. Nagiti ibagbagakan ka anak ko. Tapod numay. Agpeles kayo. Tamapan tayo iti ayan da, nanang. Apay ijay. Ijay tayo pa'y laang itaapas kwa. Awa mo ngamin magatang nga pagsasangwan tayo dito'y balay. Nakababain akan ni nanang. Imbis na tayo ti mangimbitar kadakwana kan tatang. Basol ko ngamin lakay. Okay, nabsog ka kadimot lang iti nginginahan na Christmas decoration na ginatang mo. Pagbabawyak daytan, lakay. Napasubo pa yung ti kwarta ang maigatang kumay timakan. Bayap, ilakok to dagita. Bakit? Kanayon mo kumaalaglag pa yun. Asaan at ipabunggahan ti dekorasyon tinapatag. Okay lang, ti simple. Tinapatag. Saan tayo ang magastusan unay? Amumat ang minimum lang ti sweldok. Saan tayo akabalan ti gumatang ti kakasta klase ti dekorasyon? Ay, nawaw! Saan ang masapul nga aggastos ka iti dakkel para iti dekorasyon? Di ka makikompetensya kadag iti karubam. No anyaman ti kabailam, sursuruam ti makontento. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka ti tinadamag ko. Nagsubli ka nung matan ni ising di tapalayta. Ay, Juan Marilori. Ay, nawaw.
Naimbag man ta napakawan pa ilaang nila kay na, kalpasan ti panaglalaki na. Ay, kat naka-Ameris siguro na, mare. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na ang nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na mare. Di mo nakontento kin lakainan. Saan ta na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora, kidjoy kamot. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tag-istorya maray. Kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamulaang, iti nang isukatam kan nila kay mo. Isu no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isublipay tinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid iti kasjay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket ngaraw. San aya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Awan ti maaramidak. Gaputapod no mo ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manan ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik iti napalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misublida pa lang dahi nga isyaw. Ay nawaw. Jack ida mababalaw. Gaputa amok mat abasol ko ti amin lakay. Asino manan tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan ang maliklikan? Adalat ta maibagatag iti tattao. Salinaw tinagapwam Lore, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw. Di mo ibaga, si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumanga iti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni iseng. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso nagawid manen kinilakay na. Saan aya, amabali na nakaamiris jay tao, iso nagaway anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso nagawid manen di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manakaw, saan anasayaat akat katawaan ti kamali ti pada tao? Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo? Naimbaglaan tayo may kamartin ading ko. Apay ka ti manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dayta tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain nakit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta, isugayam ti dakdakamatan ni ising idi na minsan. Ay, amo pa iti day dya babae.
Day talaang mangibabain itipada na atao ti paglaingan na. No agsasao ko namla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manen akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na, Mare. Apay ngamin aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta ang dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro kapaikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumar nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam, Manang Nora. Agtugaw ka, Manang. Agyaman ak ising. Adda ka di masapol mo, Manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y, Manang. Nasaya at kalatta kanya. Si kakit di mat. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo, apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maaritis da paikit di? Ay, uwan nga rod, Manang. Ngam, awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan ko maakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di ko ma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak unay iti dayta na ibaga, Manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak, tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita, kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Uwan gayam. Imay ni Manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanyak, lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak unay iti dayja Manang Nora, lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak. kasjaya talaga ni Manang Nora bakay. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay ket mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na, lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Mari Lore. Napan ka kano matitiayan da ising idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Inukasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kas aramidam. Ulitak manan, Mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, Mare. Awan ti tao a perpekto. Iso narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay,
Day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, maray. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di Na, kapod no mo tis istorya ak, maray. Wen ngam naragsak ka kaday maray. Panagkunam ka dikit nasaya at amapan mo kat katawaan, wano ibaba inti padam a tao, no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Ha? Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatang? Isumatyag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintro ak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng, ngam oras ka, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo't. No sakti ka, sana ka nga gindadalaos. No agsasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, tagwarwara sa damag, iseng, bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyokit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga kada kami. Anya? Kunak tumot, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris mo tayo. Umay ko man isuble to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibagang maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipadam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa mare. Sige. Innakon, wan. Apay, mabain ka kaday. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta Marinora. Tapay, anya timbagan akin kaaya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, puno mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at nakatawaan, wano pagang angawam ti kamali ti pada matao. No, ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamot pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumor tatang. Kasta talaga Ay, kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan, gapo iti kalukwam. Nagsakit itirik na tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kaw. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan da itatatang. Ay nawaw, anya ti aramidom iti ay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masaysaya at manin ano kasta ti aramidom, anak kaw.
Si kamad gayam, Marilore. Anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Ising, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adda laeng kumakayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya da jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, Maray. Ay nawaw, sika ka di dayta mare? Un, Maray, naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano, pagangangawan tayo, tinagkamkamalian ti pada tayo a tao. Nasaya at matata nakamiris kan mare. Narigat nga minti agin dadalos no maminsan. Un nga rod, Maray. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wan gayam, nakasaritam ka din ni Ising. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa nga rod, Maray? Adda ka no na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni istoryata pa, no awan pa iti aramida medya balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta, saan atay biyag ti sabali a tao, tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la kumata, mapakawan na. Nabayagan napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wano pagangangawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y agtimpla ak iti kape, Mare. Ay saanan, nakababain mo't kin kamaray. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa, kabayatan ti panagsarsarita ta, Mare. Ay, nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagangangawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.